social media ba ababeye adeswa na say ye man Ghana say yesu se Ghana for say yentete ye se Ghana for if he say and in the name of social media ntino abraboni suban bia ordinary Ghana ni akoda entumi mono ene social media ntino obia ebo sabra no ebi oko aman ahodo so a social media aboa ama asetena etumpon social media den kan kro ma nipa abrabo social media den kan kro ma adwumaye social media den kan kro ma nkitahudi ahodo bebre ba sa wo ba ye man Ghana mu a anuanom social media abedane nome de amaye social media abaye curse de amaye the negative aspect of social media ena a prevaili ewo Ghana ha unlike other jurisdiction the positive aspect of social media ena omode eye adwuma no ye ha de social media abedane nome ene social media nti akoda kuma mobonse otumi tena social media so na wa horo opani bia obetima ye ne papa obetima ye ne nana obetima ye ne maame na wa horo no poto in the name of social media and social media nti ye di asofo atem social media nti ye di politicians atem ofa Ghana constitutional or say the first gentleman the president na obe precede over obia he's the first person ewo Ghana ha the president but now in the name of social media yetimi di president at them unfortunately uti ensem bi o social media so a sa wo ye Kristo ni kura na you are tempted to say was say ufiri social media so if you say ensem no bi a wote no ensese o Kristo ni waso ana ojidi ni ensese waso ete sansem no eto ne in the name of social media ntino sadema we nyina ekoso ewo ye manmu ene social media be fa ya mamra to atwene ene social media be fa ntete pa ato atwene ene social media eba ye ema ye nhunu pani ena ye nhunu mofra efi se ene ye nyina ubia tiesim ena ubia eye nia ewo se oye enkomo ne nsem bia kane abofra untumi kan badwam me ye radio adwuman me ne asamba ko bi esi maniso na menkano badwam nti nipa bebre nim one of my principles me de ye radio adwuma me kan say asem a mentumi nka no ahemfie menka wo radio so me kan say asem a me papa ene me maame gina ho a mentumi nka ewo ho no menka ewo radio so and it has been one of my watch words me de ye radio adwuma ebepem sabre anti enya nwanwa say radio presenters bebre nya problems no me mfa ntumi ho ba minya bi if you say I am very careful ewo niema me di efie nyansa ebata adwuma me ye no ho because suku nyansa nko ena efie nyansa nko me di efie nyansa eka suku de no ho na me de aye adwuma nanso ene social media boa essay anamoa anafapema yatoa eyentete pa fapem no social media essay ni nyina but don't forget e ma remfi say eniema ekoso social media so nyina no e wo legal implications ubetimi aka asem bi o social media so akonya emu haw kakraka pa ufie ejapade nyina akwa ye ton a untimi ntua wakoto credit 1 cedi ebi kura obo obesia MTN for obesia enya data kakra
ewo phone so na wo de ye niema bi a ebe wie wa mane se ye ton ufie japade nyina kora untumi emfa entua emfa nto ho nie sesia ye no kasai yewura Sami Jamfi Gold Board CEO wasamane afia Schwarzenegger 10 million Ghana cedi ose wagu nanim ase ede enho a watena social media so aka say Sami Jamfi toka mama Sami Jamfi ye japade bia ordinary ontumi nye Sami Jamfi say onhye suma say woye japade toka mama bia enti no afia wasiu no wasamane no 10 million Ghana cedi ena oje ede afini ho enom sesi aye kasai abronye DC sunyane bono regional chairman MPP eyade a acting CEO a oda forestry commission ano wasamane no on social media abronya akoka se opanino echa oman no kwaye ede magalamse for se yemfanye galamse opanino se enye nokre wagu nanim ase wasamane no 20 million Ghana cedi enye no nko Empress Gifty a oye jumtuni wasamane nana agrada sese okwa afiase yede no kwa afiase o ba san samane we da so da ho a asem wo court a da fra asem no bia yede no beba court ono nso wagu nanim asese sebe owo yade HIV in the name of social media unim pefe se minim ye se agrada nim pefe se sasam na oka no oboa enye nokre but in the name of social media wanya kokoduro eka sasam we ene 20 million Ghana cedi despite say or prison say we yedina sem no na odifo a is either sika 20 million we obetua but obi a owo prison obeye de tua saa to aye adwa tua saa 20 million Ghana cedis in case say odifo a endi abusafo ne ayeka no enye celebrities nko ho asam na yeka wo social media ade no ko ye nyina ya setena ene yade ye enyina mu na ne ameka nyina ne se ade no kra ne ya ehu social media no awura ama say social media no awura traditional media no mu ene television stations ene TV stations radio stations eni patimi tena radio stations no so omu sua de ayeye wo social media no so fi say obi tem tena social media so na waka asem a adanse bia ni ho na wagya ne hopotos a na okọ ene awura radio nyina eni TV mu radio ni TV a womo na ese nko mo kyerɛkyerɛ enema papa no ene social media nti radio ni TV binum wo ho enom a yetena se makwan em obi atimi ka asem a opɛ efa ne ho di asem a yemmodin nyina nkofo timi tena radio ni TV so eka sa ansam no nyina ewo ho enom oman no hin na ye kro oman no eseyo na anyansafo nsore oman no enema echia enti muma yantoto enema eye sebe ya ebetimi aboa ye nyinada ama bibia etumi akọ enkan na edi enti a omo ye sa nema we nyina omo ye sa nema we nyina sebe ya obetrende sebe ya obenya din se obeya beyese enti enne awurawura ama ensam trofo kra omo nteteye enne adum pempenso se wo yensam troni na oka sabe nyansasem kra yemu de no ye fa ne se wo de unim sabe adwuma enne obi anano odin ewo radio so na sabe oka atutujago sam na ya bo wo mabaso or ye journalist of the year or ye presenter of hwan or ye hwan na ya mema omo award binom
say oman no enti was say yema yani ebre ba no krepa ne say ensem troni bia oye papa good journalist bia no enye dia na no odin o enye de otim didi atem o ono na ye nsem troni a oye papa ensem troni a oye nsem troni papa ono ne a oka asem a adwen ewom ono ne oka asem a ema brabokoso ono ne a oka asem a edimpuntuo ba ono ne a oka asem a asem no eje omanfo nyina ema yetoato ho adwen na yehwe kwan a yebetime akọ journalist a we good journalist bia no o set agenda o ye agenda setter ye ka so bi ye agenda setter yada sora no pay e wotakwa hai obetime de assemble kon ato ho sa asem no ye nyina ye dwen ho na yehwe kwan a saa de no ebetime abam ede amaye se nsuo ho asem a opeja na ye nyina ye ka bi suku sem a na ye nyina ye ka bi eno no ena ye say journalist no oye agenda setter no oye good journalist enya ne na no oden na ye de tawro bi agugu ye ko ho na ya kasa ma emfifira teyen na ye de tawro pepa yesua best practices abrochire journalists why na who so behave that way Bible say meba hwe papa na sua say yan sha de papa na yensua de a journalists akese ene journalists a papa e wo impo Ghana ha radio station and TV stations a papa et say SOMPA nom SOMPA efere SOMPA TV nom why no one who's a bit so edidi nkrofo atem ha nani ekasa ama fifra ateno te sadia wakwa ofuma kobo kofie why no one who be ye kan nyansasem words of wisdom words abema brabo akonkan we raise issues that get you talking and none your friend say obi a proper and good journalist nanso edi entia omoye we nyina just because obe trende obenya monetization dollars kakra bia social media de bema omunti ena omoye saa ne ma we nyina na empanifo be se Frodo kura menwa pio ene be ya oden enkwan na akra de si wanim wasabia nom wanom kwan na se no amewa wonsa wode kobomu atafere no ene ne be ya oden abusuafo enne anopai dia mepese ye twen ya dwen siso ne se social media de amane ba e do hawba enkofo bebre nya amane because of social media what the ankrofo e kan na ono so ka bie awie na maninya eno achie social media say brapa enti mumma yani enna ho na yenhwe ade papa na yensua na eno ene ne a ebetumi aboa yen. This is as it is.